Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Kita coba belajar Iqra kelima halaman 24. Ada Ibu Joko di Taiwan. Orang Jawa Tengah ya kalau salah. Jawa Tengah, Jawa Timur. Iya, Pak. Nah, Jawa Tengah ya. Soalnya. Jawa Tengah. Monggo silakan Bu Joko. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallah Wallah Rasulullah. Rasulullah. Ini lafaz Allahnya dibaca tebal. Karena sebelum lafaz Allahnya baris di atas. Ya. Iya. Lafaz Allah dibaca tipis, kalau sebelum lafaz Allahnya baris di bawah. Bismillah, lillah, tipis. Ini tebal, tafkhim tebal. Wallah, Rasulullah. Kemudian, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Allahu samad. Alladzina tagaw fil bilad. Alladzina taghaw fil bilad. Fa'aksaru fihal fasad. فأكثروا فيها الفساد. Tilka ayatullah. تلك آيات الله. Fa'idahum bisahirah. فإذا هم بالساهرة. Yaslaunaha yaumaddin. يصلونها يوم الدين. Faddalallahu mujahidin. فضل الله المجاهدين. Wallahu wali Wallahu waliyul mu'minin. والله ولي المؤمنين. Wa rabbul a wa Arsyil. rabbul arsil azim. ورب العرش العظيم. Tilka hududullah. تلك حدود الله. Yubayyinullahu ayatih. يبين الله آياته. Wattaqullaha alladzi tasha'aluna bihi wal arham. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Kemudian kalau tadi tebal ini tipis. Lillah, billah. Kenapa tipis? Karena sebelum lafaz Allah baris di bawah atau kasroh ya. Ya silakan. Lillah. Lillah bukan lillah. Lillah ada tasdid, ada tasdid. Lillah. Bijoko suaranya mana? Lillah. Iya. Lillah. Lillah. Billah. Kemudian Bismillah.
Bismillah. Walhamdulillah. Bismillah. Iya, bismillah, walhamdulillah. 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 Iya. La quwata Quwwata illa billah. La quwata illa billah. Khalaqau khalaqal khalaqal mauta wal hayat. Ya, ya, Khalaqal mauta wal hayata. Bujok. Terusin. Yang ini. ya Pak. Sampai Afa mana? aminu makrallah. Ya. Afa aminu makrallah. Afa aminu makrallah. Kemudian. Wa yusilu wa yusilu alaikum Wayur silu. wa yursilu alaikum hafazo Hafadah. hafazo Hafadah. wa yursilu alaikum hafazo Wa yursilu alaikum hafazah. Kemudian. wa huwa bikulli syai'in alim Wa huwa bikulli syai'in alim. wa huwal aliyyul azim Wa huwa al-aliyyul azim. Yuhasibukum. yuhasibukum bihillah Yuhasibukum bihillah. wallahu bima ta'maluna alim. Wallahu bima ta'maluna alim. Kulillahu asra'u maksro. Kulillahu asra'u maksro. Qulillahu asra'u makra. Wa kafa billahi sahida. Wa kafa billahi syahida. Kemudian. Walladhi akhraja rajal Mar'a. Mar'a. walladhi akhrajal mar'a Walladhi akhrajal mar'a. waja'alahu gusa'an ahwa Gusaan ahwa. waja'alahu Fa. Faja'alahu fa. faja'alahu gusa'an ahwa Faja'alahu gusaan ahwa. Kemudian. Nun mati atau tanun ketemu ro. Idgom diidgomkan dimasukkan tanpa dengung. Idgom bila gunnah. Man ro'a, mar ro'a, min rizki, mir rizkin. Yuk. marra'a Mar ro'a, mirrizik mir rizkin.
Mir rabbihim. Mir rabbihim. Mir rusulih. Mir rusulih. Wallah. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurun halim. Wallahu ghafurun halim. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Lahu sihabar rasada. Lahu shihabar rasada. Falillahil akhiratu wal ula. Falillahil akhiratu wal ula. Alallahi tawakkalna. Alallahi tawakkalna. Walillahil asma'ul husna. Walillahil asma'ul husna. Fi 'ishatir radiyah. Fi 'ishatir radiyah. Fahazamuhum bi'idnillah. Fahazamuhum bi'idnillah. Kemudian ini nun mati tatalun ketemu lam. Masih idgham bila gunnah ya. Silahkan. Wa malam Wa malam. khairul lakum. Khairul lakum. Dzikrul lil alamin. Dzikrul lil alamin. Innahu bihim raufur rahim. Innahu bihim raufur rahim. Yauma idil. Yauma idzil lil mukadzibin. Yauma idil lil mukadzibin. Wallahu ghaniyyun halim. Wallahu ghaniyyun halim. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Fa illam yakul lahu walad. Fa illam yakul lahu walad. Faridotam minallah. Faridatan minallah. Walakin la tash'urun. Walakin la tash'urun. Mimmaghramim mushkolun. Musnya sa bukan sin. Muskolun. Ya diulang. Mimmaghramim mushkolun. Mimmaghramim muskolun. Khairul laka minal mu'ula. Khairul laka minal ula.
Ya'lamus. Ya'lamu sirra wa akhfa. Ya'lamus sirra wa akhfa. Kemudian yang ini. Alam naj'al lahu. Alam naj'al lahu ainain. Alam naj'al lahu 'ainain. Wa hadainahun najdain. Wa hadainahun najdain. Ta'ifatum minal Mukminin. ta'ifatum minal mu'minin. Ta'ifatum minal mu'minin. Wa inna alaikum lahafizin. Wa inna 'alaikum lahafizin. Ya wailana inna kunna tagin. Ya wailana inna kunna tagin. Tusuna biha audain. Tusuna biha audain. Wa huwa khairur raziqin. Wa huwa khairur raziqin. Inna ilallahi ragibun. Inna ilallahi ragibun. Bu'dal liqaumil la yu'minun. Bu'dan liqaumin la yu'minun. Fattaqullaha wa ati'un. Fattaqullaha wa ati'un. Wa ma masyana min lugub. Wa ma massana min lugub. Kutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Min ayyi. Min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in khalaqah. Illa marrahimahullah. Illa man rahimahullah. Sayaquluna lillah. Sayaquluna lillah. Yu'ti malahu tazakka. Ya tazakka. Ianya ketinggalan. Ayo. Yu'ti malahu yatazakka. Yu'ti malahu yatazakka. Bagus. Internetnya biar bagus ganti apa ya Pak ya? Orang-orang pada bagus ya di Taiwan ya. Coba nanti tanya Iya, sama Pak. teman-teman. Apa lingkungannya gitu ya? Emang kampung amat ya di situ? Kampung banget enggak? Enggak, sini malah kota Pak di Taipei. Oh iya. Coba nanti tanya sama Rahma sama yang lainnya ya. Tuh. Apa mungkin kartu apa? Biasanya kartunya. Dulu Wanti tuh Wanti bagus. Itu Pakai jarang kartu apa ya Pak ya?
Coba nanti tanya Mbak Wanti ya. Mbak Wanti itu Mbak Brahma yang di Taiwan Mbak tanya. Rahma juga di Taiwan juga itu? Iya, Taiwan juga dia bagus. Oh. Ini kartu bantu baru ganti kemarin kartu as itu, Pak. Oh, iya mungkin coba nanti tanya providernya biasanya suka gitu di sini juga. Kalau saya kan ini pakai IndiHome, pakai rumah agak lumayan ini. Untuk ngupload, untuk apa tuh, downloadnya lumayan cepet. Mahal Karena ya, dia, Pak? enggak, ini sebulannya cuma berapa? 350 Iya toh? bisa semua orang. Bisa Hmm, wifi di rumah. Cuman itu kalau murah. kemana-mana saya internetnya nggak ada karena kan sayang ya habis saya jarang keluar rumah ya udah itu kalau keluar rumah Iya, hubungi saya agak susah emang gitu kan. Kalau iya. ke WA tapi kalau ke telepon biasa bisa. Ayo sekarang ini in aradna. Iya. In aradna illal husna. In aradna illal husna. Kemudian Inna ila rabbikar ruj'a. inna ila rabbikar ruj'a. Kemudian Fasyaffati saffa. wassafati saffa. Ya. Fazzajirati zajra. Ini ada dari Bu Yani itu. Kata Bu Yani, Iya tuh Pak. emang pakai kartu apa teh Gitu. katanya. Kalau aku pakai kartu as bagus. Ada juga yang pakai Vibo. Ma kartu OK. Ma Vibo Ma kartu oke juga bagus sinyal di Taiwan teh. Ini Ini mah juga bukan kartu teteh, ini asli. mah Mbak orang Jawa. Bukan orang Sunda ini mah teh. Mas Joko ya. Bu Joko. Itu bisa coba nanti dicoba-coba pakai yang lain ya. Itu juga ya 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 Pak. Mbak Yani Insya bagus tuh Allah. dari itu. Dari Taiwan juga. Hmm. Hmm. Ya, sampai mana tadi? Ini Wa, wakafa. Wakafa ya. ya Pak. Ya, silakan. Wa kafa billahi sahida. Shinnya gede syahida. Ayo lagi. Wa kafa billahi syahida. Wakafa billahi syahida. Wal mu'tafikata ahwa. Wah, ada. Wal mu'tafikata ahwa. Wal mu'tafikata ahwa. Kemudian. Nisa'ukum rahtul Harsul har. terbalik. Harsul. Ah, ayo Bu Joko. Nisa, Nisa'ukum wanita. Wanita itu istrimu. nisa'ukum harsul Harsul. lakum. Wanita-wanitamu, istri-istrimu itu adalah ladang buatmu. Ya, bahasanya indah ya. Karena Ya. karena istri itu adalah ladangmu, maka datangilah dia pada tempat yang wajar. Jangan pada tempat yang tidak wajar. Haram hukumnya ya. Soal tekniknya seperti apa silahkan. Yang penting ke tempat yang satu itu. Indah ya Quran itu indah bahasanya. Lembut gitu, tidak jorok. Gitu. Nisa hukum harsul lakum. Kemudian, mata'an lakum. Mata'allakum wali'an amikum. Mata'an lakum wali'an'amikum. Kemudian, Fudzilu birodi rizkihim. Fuddilu biraddi rizkim. Ala innaha kurbat. Tullahum. Ala innaha kurbatul lahum. Ala innaha kurbatul lahum.
Wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Innallaha ma'asyabirin. Innallaha ma'as sabirin. Ini tadi ada Bu Ratna. Bu, Innallah. Bu Joko. Bu Ya. Ratna katanya nggak ngerti. Ladang itu apa? Bu Joko ngerti ladang itu apa? Masa nggak ngerti ya? Iya, wanita kan ditanami Kalau sama kalau udah nikah mah ya tahu, tahu Pak. ya, masa Masa nggak tahu, cuma ini bahasanya Arab kan lembut gitu, lembut nggak nah, betul. gitu. Jadi ya namanya wanita kan punya tanamannya ya di ini sama suaminya. Jadilah tumbuh gitu ya. Tapi bahasanya indah sekali, Masya Allah ya. Ah, Bu Ratna pura-pura nggak tahu dia. Innallaha sami'un alim. Ya. Paling. Ah, iya wae ya. Innallah. Innallaha sami'un alim. Innallaha sami'un alim. Wa annallaha tawwabun hakim. Wa annallaha tawwabun hakim. Hatta ta'tiyakumul Humul, bayyinah. bukan kumul, humul. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Segini dulu nanti masuk ke langsung ikro itu ya, ebta. Iya, Dipelajarin dulu. Bagus hari ini. iya, Ada sedikit-sedikit salah biasalah shinnya ya. Nanti iya. nanti pas masuk langsung ebta langsung ke ikro 6. Ikro 6 lulus langsung ke Quran ya, insya Allah. Oke. Terima kasih Bu Joko sudah mau belajar hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. banyak atas Sama-sama Bu ilmunya. Joko. Sama-sama.